Hi guys, na welcome ka channel la DJ Marimba. Today ta va ni kha ni mi kombisa ku ri track ya Mr Post-Xitulu xa le Ximatsini yi tlangisiwe ku yini. Ta va ni kha ni tlanga key by key, so yeah, note by note. So ta sungula hi ti-root note ni mi kombisa ti famba so. Xitulu xa le Ximatsini, xitulu xa le Ximatsini. So guys, na khensa ku va mi vone video leyiwani, kombela mi subscribe, mi like, mi comment.